نقدر نساعدكم حسب الأدوات والطاقات اللي موجودة بالرعاية نقدر نساعدكم. افرو با آماده‌بونا جگری پارێزگار دووکی و ڕێڤەبەری گشتی چاودێریا جواکی سنتەری هیویل ناوا پارێزگاه دووکی هاتە vekirin. Ku dişlayê welatiyên Kiristanên bajarê Duhokê ve hête bi rêvebirin û girêdayî bi vekirina xwelên raheyanên pîşeyî û encamdana çalakiyên cura cure û cêgirê parêzgeha Duhokê jî hîvî xwast ev sentere bîte pireka peywendiyê di navbera çavdêriya civakî û senterên أول مركز اسمه الأمل. داخواست دکین کو سنتر هیوی ببیته هیویک آمازن جبو دهان گنجین ما دا کو هاریکاریان بهتا کرن دوان کودانا دا تایبت لسردم پیدابون ویروس کرونا و روشا دارایی آنها هیوی جدز داین جارکادی به هیوی بکبنه و براستی گنجین ما نها پیتوی به هاریکاری نه دا کو دید نکادی بوجیان اللف پیدا بیته و رؤية جديدة ونظرة جديدة إلى الحياة. اف سنتر ما فكر افرو قالك شو لدستي ام تشيكن قالك مساعدات مروفيت كان يعني اف سنتر وكي تطويعيه ام مساعده وان كان وكي قالك شو لدستي ام فير كان او كشكتي هي عنف الاسري او ناجيات ام شو كان قلوان اغفن وكي تاهيل اجتماعي ام اغفن قلوان وقال لك باشا اف سنتر بو مجتمع ما چونك ام قال لك محتاجين في تشتي جلایه خوب دکتر شهرزاد حمید رێڤەبەری گەشە پێدانا civakî got dê xwelên cora cor hêne vekirin di nav civakî da delîvên karî bû bihêne davînkirin bi piştevaniya hikûmetê. بدای بابت گیره مثلا فکر کنی که چاو بتا خیاط دی چاو بتا فری کامپیوتر بد دی چاو فری ورشه که بد کو بزان مثلا بو موبایل یعنی هر شغلی که دیتری گیره دای به پیواته که معین بشیر ممارسه بکرد ناف کمالگه مدا کو فرصه که شغلی دست خواه بخیر زیده باری و چندی جی ام الحکومت و وزارت کار و کاروبار کمالاتی اف جور استن تر دیگلک فایده شوی چند بین کل وقتا کی نزی قرضیم بچیک بینه وکرینه گلک شوان کساوت ابروکل فیری بزنس بین یا جی پروژه که معین جی مهنه که معین ام وکو حکومت ده پشتوانی لیکن کو قرضه که معین بدنه بچید بخوا پروژه که بچیک وکت ممارسه و هوایت بکت اول دهێت ئازانین کو ev sentere ser bi rêveberiya çavdêriya civakiye li parêzgeha Duhokê. Metin Mihemed, Badînan Media, Duhok.